tinin da bungwen neno makara cheri neno kamon man duano donga to tilega makiluoni serenity prayer ma wajani roba konya minge jemi ma aromo lokone dok konya minge no jemi ma paromo lokone dong ma gi konya minge apoka kin jemi ma aromo lokone kikin je ma paro mala ana wor ya chori pe chabera dek tina ye pura kidi ngompa chori dugi ngompa jomukane do atamne pur waromo lak ko lok pangom ma wor ken pen ano petima be area makiluoni wipolo dano tika mete ki chato ngom matek madong wipolo kerika de beri center de nano pa ko kan dano charo ngom ko weng chabeto karni ko la logi kenyu fut ki charo ngom eka mia ngwen makuno eka chel ki chara ali mia bichel ali mia bero i era mio ngain diai pa Balaalo tika nyono gwana ka dano tika nyono ka bi ka dano pingeo ngoma mier ki tim mano jo mio ngain go yope enena da chel mi char ka rwat en ki Balaalo i area mukene chalo mia kemo ko 5th division mondo geru kenyu go karwa quarter guard bandera tuk ni piririri kun bene ki wajo ni wang boda ngom laja ta kono no kunu kite kwa e diai papa e era mio lam Banyankole makiluoni banuti do nyono do kulu taro weng beru chalo mege e area mokana maniang i pachelo ya tiak lutena chuli mugo makiroma ngwen guchoke guchar gupi mu ngom maromo eka Aliba beach kun gi waje ki ruod ngom nika dongi pi mu no karata choko weng gi meyo dongi ruod ngom eka mia reo piara beach me poit ma jo pachelo gujemo gucho warga bot registra ni ane ngom kwaro premier ke tukere ma loke dok putika dugo dok ye ichi angwen mangat motelo wijo me jemo enuni ene yo gik Emmanuel i area mukane ma chera tu farm pa tema ka de beri trading center pole de nano center ene do pa ko ken i area en maonano ni president Museveni uchare liel pa brigade Lukoya madok nge pepenter chabia reo dok dugo mero dok en tung kunu en ke waja ni Uganda laj na no marai en do chero area mukane en ya chuli i chabera rio ubiro ki rio weng loka ngom pien ngom makunu title makunu weng anyang ni tie inying liel pa okeny Vitaform eka ali piera ngwen 40,000 acres so kan ma Balaalo wajani gi wil gen nongo wele ngom makar tache tie pala tera choli chon dog lok ma tie gi luo lutero pa okeny Vitaform ka gi ramo ngwido ngom we kar ke mi title dong ki Balaalo magu beru kenyi dog chok Aliba rio lutero ne gunyono tian gi ping ni gen ge mero kong tim survey mi ngom kongi niango matie malok matie ni gamente dong mero kwanya chene makiluoni land fund man ene chene ma gamente kero ki muchor kadano mi wilo ngom mi meo ki jo ma ngom gi peke ma dong ke mero wilo ngom ye ki mi ki Balaalo dong chat futika meta nyim dano put cha dano pe winyu puony fut kitika chat ngom ma ge waide eka chel ali mia bero arwate bene ki Banyankole chel mano woro kunu aloko kere mu bere LC5 mika nungu wajini bodgi intungamo eka chel ali million piara ngwen eka chel kanyo kana million pier deka bij kanyo kana million pier dek kadong matidine ento tuwa choli inoni put danre wani ngom tie eka chiel ki charo ali mia bero maroma ki ko grade a beach no rom ki eka achiel nyoko makiluoni blue label chupa achiel ene pura choli ki wani kitika chato ngom dong ana penye ki kara ni ngom mono ki charo ngom pingo jomo charo ngom bene ko ngom pinan komgi kala tiano no twenyo la tiano no aboro dok ki char ki chimani med nget bie chane med tela borone kit chiana ngom mo porre wi choli madong weko tich makuman tie ka time maraj bena niang ni dong office Milan ene dong kan maraj loyo madong gi loko wa land title wa cha bi chiel mi di wo mano kitika meo kitika loko ngom kwaro weko du ngom makara tache tie now John ga dong mero mai ngom pa chol te tek kongo chake loko constitution pen chiek mi Uganda maki mogi piara bungwen we bi malo di Roma do go beru i constituent assembly chalo chief justice o win dolo chalo Koma Kate Liando chalo I think Zakari Olum o ngoma benego gi meno jo madon maguberu i constituent assembly ka kelu Duan Acholi Andrew Adimola liel dong maki mogo ni ngom kwaro bene tie type ngom pingo tin dong John gitika ki office palans magulu madongu kero lotero Banyankole ario ene dong gilako land title wadi wo wadi chieng maki lako land title ngara chela chel wor ki million abit ijeba ne ki tur lako land title
tur la ko lan tadul ki tika la ko ngom kwaro we ko bi ni ngom ma ki luoni leasehold nyo freehold pengo no customary land peti type ngom madok miera ki lok ngom mite kwaro dako dug ngom mi kara tachi ki mi ki balalo ki mi ko pako gina ko man timme ene kar ma choli ti goro i level mi politics lo tien wa ma ki chwalo gene kom gi parliament miri mi chente udugu duoi kom gi madongo guwa ping magi twaro nge gi malo pe miri chente gu weko miri palwak gu kero miri gi anyim ben lo kene tika teme ya choli ki ken twale pe tika teme Uganda en kanya ki miri ngom lo tuwa wing duano dong ka pe wa kero wiwa ping i mwaka bit luenyo beberu madit mango maki luoni invasion John tika dojo ko chalo bonyo ya choli di wo di chieng magete la ko ngom kwaro wa ginon kara tai achwara ndo cher lo tela mi pade gu yele ki tek gi weng mi poko ngom achwara ki dano a anga gora cher guru wa burla guri cher tene wa dokit jomi office do lo deal madong ma mero poe lo teno moko bago chung matek chalo kansela dik chalo obol anga gora mikelo jemo ki dore ya anga gora ni gien pegi biye gien na kumeno mitime dong lutua kapo wa yabo wangwa gaunto achako ki lega ni rubao konya mingeo ngoma roma lokone ki mingeo ngoma para malokone ki mingeo apoka iki ngoma roma lokone ki ngoma pabe roma lok dong ana pen wanne no wajeni Balaalo must go Balaalo ako ki ngom pacholi madwano ripe weng la wa chiel ma chwalo fuoj bere bot chief justice piara waidi eni ne type ngom maki mogo ipen chik pingo adonyi bino i ngom pacholi wel makuman alip wano neno kwene pelutero waneno kwene red ma donyi tika bino kere million piara dek million piara ngwen no ngara mono no chera chel wa got we ye wa pi wen ngom mogo mano kite lar ne kin kak jomane chera charro ku bere ke sti kot inoni kaka mono dor Balaalo a chole a chel dokti side pa Balaalo ne ene ngom mane char kan mogo ma president wajeni Balaalo a ko ki a choli ka peo be balo queen inoni Balaalo dokko chera ka chola choli mogo we wajeni diani meggi gen pegi be a gen diani meggi Balaalo tika tija bodgi meno weng lo tero ka no kene ma right matika teme a chuli mogo ki chulo ke a chola we gukate ki duon ki mini ga limia rio ali mia dek me wajine gen ge mero ripe gen ge mero ma jone mi ar go mede ke beru kenya we don lo bubin mono teme wa duon ni chak dong tie del kom gi dong tima be pe mirigi wan dong wala ko ngom do dugu cash crop udugu dong chalo nyanya udugu dong chalo cabbage na an ma chalo dong amer win lok mi a chel ka Balaalo peo a ki a choli wan wo bikate ka mobilizing dano peke bol qui ki museve pien eni lok me politics meri team ngoma diu kakani eni no pikara me donj movement ene kara me waje ki jone ni ka jone pego a ki ngomwa qui peke man mi orbe don dano wen kala tela mo ke kan ma bini rally ma pe waje ngoma waje ni Balaalo a ki ngoma chuli ka pe a qui peke piki gwet nye piki bolwak dong bene man dong bere chal indictment lo tela wa me office weng kom MPs fiara dekwa bit weng tiju ngayo gi oko ma miare ke luongi udu gang pen piki tika chung i kom miri pakaka gi tika chung i miri gi ne ot gi chere ring beam gi tie gi yup family gi fian future pengene piki tika menu choka marwate kona ministers mogo tika menu choka eno go lingo ni tik ngan man chika ki mege pe NPE ki pe family ne a chuli miero yabu wangu la ko lo tera ni weng miero ki red garara ulanya gilbert dong tie ka lo kene i lo ka ngome jo keno lingo gitero ti mi politics chalo teach mi fuon nyo chalo teach mi beri police teach mi politics meri lok ngoma diu jowu mano ki weko beru lok mi kwi man charo matika teme Batwa gin me ario ma wajo ngom mo ki ken ma ki wilu ma ki loko customary land odugu lease all ki choko ping data ne ki mi Batwa eno ni ngom ma ki bi ngollo title le eni pigamenta me achiel mutemo ma ngom ya chulte tek amino temo ma amino a ngayo chiela jone wen ki bi furu la wa chiel eno kong do jugo chat miu pien ngom kwaro pe ngom me achara ngom kwaro ene ngom ma ke gwako pijo ma pia wa nywalo tiero ma pia wa nywalo pelo tiero ma ti nyimwa pelo tiero ma ti megiwa pe da ko gien me achara pia la ten tika ona
mero charo ko beti dong ka winyi ni LC1 dong Balaalo mero chu money ni 2021 obtiwa nomination form ni mero bere LC3 make wayni wabigui do bora kala tela maduge kila ma miri chente tiye ma pegero mo kati clear peke ye jomi office ke kwangi o weng pien ngat mo matika lok ilok ba Balaalo peke gulingo ko giwarn lek kin ping mi cerga yenyu kui niki bol nyingi kun giti office pegero mo gengo gin marai matika time kom daro jo moko mago charo ngommi ki cho nyingi ko weng pien gin dong mero beru gin atita ki cho nyingi ko weng ping ka worteng yo lord korgo tuolo to mero no mege pien eni dong pelare ku beti dong pi Balaalo ke ken matie ya Acholi ko nen ko li ma bedo la gile complain benetima duong ni mege wa me lao tie ka donyi ngom matek an ki nen chala Acholi bedo lao bedo Acholi wana chiel enu mego eni lu mego wa ento mi ye po mi bini ngom wa pi beno po ke ken ku beri dong mi ye wa Munyarwanda bamulenge wajomo awa ki Rwanda wajomo awa ki Burundi mi bino ka welo ngom ya Acholi uneko gang ma be pi miriu pi ngom ma mon luone partial interest choyo ngom makitika la ko customer to list all ki choyo ko do penye ben wan no waje ni Balaalo must go wan Gilbert gi betu chwegi akol go wani mi arketem verification ena kol gi mago chaka tem verification maki kero committee mi verification kona kol gi koro zero gi committee de dong report ti kwene pe do la gweno nen ena kol gi manene ni ki kwan Balaalo ni dong ko be gena dong go la ke movement wa an mar wata ki general Salim Saleh awaje ere very clearly ni Balaalo gubiti ngom pian Museveni ti president kanena ma Museveni ake president gen wewo be awajer gen wewo be pian ngom kwar pe ngom achar manu dong wa diu gi wol manu dong endo cha lokera ni tuara ki wek jone go mago wil ngom ki lo go dug mi apa kere mo ka de ngwen wek ngi mo ka de ngwen ene dong gi kere no dia mo de lum cha do akol ki mapenduzi gi ngole chalo go me wajene ake team verification jo ken wa ni an ma da char ngom mani ka dong wa duak chen ki timini gini kawa kero political pressure matek ngom ma ke wajini ke welo no yin ngate charne pibi dwa ko chene mo ki weke ni joan go pa pe ma mano no ci go ha go chet gange welo ngom kwar mo peke ngom enini mautika loko ne customer land utika mi ye title ni donge mi title ki Balaalo ki guma be ngom pit do wan wabi dugu ki political mobilization wabi biro ki ngom ma ki luone political wave ya Acholi pewa mero no vote no Balaalo with Balaalo no votes man mero be lok makam weng wa wuna Acholi mo ko motiu intelligence ma oti winyi lok waj nit lok Balaalo no be balo kui pa president o beno be bala da yen gina dong tika di traffic dong la wa la ko chiel kita yange wayne la buo yang no komelet le cherka le la buo eno puko penyene pingo ko lete achele ken ko tian gi pidugu kala buo tika nangongo leo an chene makiti awelo ki ngome pi chene makiti tina tia chene makiti kwanya ki gamante akaka ni weki bin ki dispossessing Acholi jo mapuru aya ki lwen furgi tika kwera mogo doi kamp ine da ke bino ne ke wil ngomgi ali mi abero eka mutaka podonga mi ki gulu mi bino Kampala ki mi dok ena ya mi romo ali mi abero ena dong ino wani char ngom ko matwal gin ene ne wan pewa bi ye jo mo rerwa me achiel ene lutela wa dong peko pa Acholi ko beri ene lutela peko pa Acholi ene lutela dogi kila mogo lingo ko ni tika poko bab tika poko ngo menywal pa mono be nywale be yat ka ngom peke manu donga to kata ki dwane ne gini pewa bi ye dok mi nge ni president Museveni pe be ber president ma giki Uganda pe be charo kanyo wa yebu wangwa joma yenyu chente o yen yo mo kana mitinu chente peke nyi Odonga gi an diga bitimu voice recording ile buono me chieko jone ni ka yin la wel ngom ibiro gali mi aber I wini ka wi tuolo ka gino ma ke luone adam dula blongota ti di wini yin ki wi ke ri tamani ngom eka me wil ma twalde wil ali mi aber I wil yam waripe eni lok ma raj ma no te ka temega kwa weko ka mano duano Odonga to